সম্ভৱ কথা দি কথা ৰাখিব পাৰিলোঁ ইলেকশ্যনত আমি প্ৰতিশ্ৰুতি দিছিলোঁ প্ৰতিশ্ৰুতি আমি ৰক্ষা কৰিব পাৰিলোঁ মনটো খুব ভাল লাগি আছে ভূমিপুত্ৰসকলে মাটিৰ টাইটেল পাইছে ইয়াতকৈ আৰু ভাল দিন কি হ'ব পাৰে আজি কিমান সংখ্যকক দিয়া হ'ল 632 জনক দিয়া হৈছে চবৰ কাৰণে দিয়া হ'ব কিয় চাহ জনগোষ্ঠীক দিয়া নহ'ব চবক দিয়া হ'ব ভূমিকা চলি আছে তেখেতসকলৰ ক্ষেত্ৰতো ভূমিকা নাই চলা বুলি কোনোবাই কৈছে নেকি আপোনাক কোনোটো মানে হোৱা নাই বাৰ্তা জাৰি হোৱা নাই যে তেখেতৰ কাৰণে চলা নাই চবৰ কাৰণে চলি আছে একদম পাবই পাব ভাই মইতো ইয়াতে বিধায়ক না মই কেনেকৈ তাত কথা কওঁ হ'ব गुनगोनां फरायसाफोरनिसिम मोनसे गोनां फोसावथाय गुबुन गुबुन डिप्लोमा इन्जिनियारिं डिजाइनार आरो PhD डिग्रीफोरनि थाखाय क'क्राझार CITआव एडमिशननि अनलाइन रेजिस्ट्रेशन खालामनाया जागायबाय गुबुन गुबुन आयदानि डिप्लोमाजों लोगोसे बेचलर अफ टेक्न'लजि बेचलर अफ डिजाइन मास्टार अफ टेक्न'लजि मास्टार अफ डिजाइन आरो डक्टर अफ फिल'सफिनि डिग्री खालामनो हागोन मे दाननि 15 खालारावनो अनलाइन रेजिस्ट्रेशना थुंगेगोन जुन दाननि 8 खालाराव एडमिशननि एन्ट्रेन्स आनजाद लानाय जागोन आरो जुन दाननि 25 खालाराव PhDनि एन्ट्रेन्स आनजादखौ लागोन अनलाइन रेजिस्ट्रेशनखौ नोंथांमोना दिनैनिफ्रायनो www.admission.cit.ac.in आव खालामनो हागोन आबुं मिन्थिनो थाखाय 7086187124 जानबुं अनजिमायाव जगाजग खालामनो हागोन